Mizokar Bazaar YouTube channel thir tu te tuntum video chuan India rama car accessories factory lian ber Maharashtra Pune mi katlo kolpui don chewni kan tlo tur hi MTech company ni in Pune in bun an nia he MTech company hi Sarmani sale Sarmandan ate ko in thian tunina an ti dun an nia an hi qualified engineer ve an ne engineer zir chuakin ti hian company an din duna an hi anin car accessories sang mai an siama keini ang India ram dai kil car mi te an factory tlo ve tur ten min an so ma hei an factory lian lutuk ro pil tuk mai te le an tho dan sang te mu thei turin mi an so ba Mizoram matringin kan kal thave don ni hi kan thil ton le kan hu zong te an process dan te le an hun pui zong kal hmang en kim mai hi in hu ve lo ka hlau ema ti hian garon tilang don ni an tools lian tak an factory lian tak le an process dan sang te tin an paint shop bon turul tuk mai le an pack dan thil sang te le en tin yan manage dan ti te heng zong ya huna kan zuk zirin kan zuk mu vek maya tin an khol an hydraulic press ang chi te tin drilling machine le irhan soi sak dan sang te hu nom tham khop maya tin an distribution network te customer care te an system te le innovation bung ruwa khol an hu chhuat dan te an production ten design te le customer lim takan da dan zong te tin women empowerment an tiang chi te tin make in India ani dan te le an rong ka na bol mai bon turu tak mai te hi zir tham tam takoma tin hu nom atling boka tin experience thatak mai anita tin an design 3D design zong te pui ve khop mai heng zong hi fin na tham ania experience thatak ani boka wangin kan YouTube channel Mizokar Bazaar YouTube channel subscriber te tan share ve lo che ui kan tia chawang chuan company kan lo na video te ei thiam lo tak chungin kan siam vele do na kan video te po top thenga wen en sak turin kan som hal chewani e ti chuan Pune panin kan an thlok thado na factory lian lutuk mai kan an thlo do na ni hi hian Pune airport a kan an tumlu tanga chuan taxi mi lo hak bokanga pon a son kan hotel pan turin kong nuam lutuka le flyover ate kan an tlan vel do na ni hi lakal ve ngai lo kan ni wangin khopui po amu no min a pui ri priap ple maya thala nga tur sang atam thale mai ti chuan hotel kan thlenga kan thenten mi lo ha ka breakfast te kan ei zung nga jing ka ra ba sin mi ron lamanga ti chuanin kan factory MTech factory Pune mi tur chu tlo turin kan tlan chok vele don ani hi India ram sang MTech zor tu te ko khom kan nia ti hian state sang atanga MTech zor tu te kan kal khoma ni hian hei ba sa mi lo hak thap to a thena ron la thleng lo boka hian bas mangin Pune factory lian turu lutuk mai chuan fangvel don nia an fan na vel te video chip share takin garon tilang thei tur angai la hei factory kan pan na lama hei kalkonga te Pune khochung le khom dan te kan mu thei pha don ta ni hi ti chuan kan hotel atanga da kar ni set kan tlan to nuwa MTech factory ataka kan mu cha ke em chu kan lo theng don ta hei MTech welcome all the distributors and the distributor ho loวันนี้ไม่ลงหัวกันนี่เดี๋ยวพี่จูมีสู้อันชุนกันในพวกเสียดังที่มันดังไฟกันอย่างที่นี่เด็กสร้างปุ๋ยเสียคุณนมจะบอกมันจะฟ้าเลยไม่เล่าไฟไปเลยดิฟ้าไม่เล่าปวดโลกะไข่เล่าหล่อเล่าอีกตัวไข่ถมรีจะช่างแดงควงเตะเลยลามินไม่ลงหัวกันอีกเปลี่ยนแฟคทอรี่นี่นะแฟคทอรี่เห็นไม่ลงต้องส่งทรัคครบไหมนี่ทำให้ได้เงี้ยนินตามนี่เราเอ็นเวลสินังที่เฮียนินแฟคทอรี่ตัวนักกันไม่โจตัวนู้นเฮียนดิสทริบิวเตอร์มิดกันนี่เลยโดนจู่ๆมาฮับบาเลสวาระกันกันเลยโดนนี่ที่เฮียนั้นเราอินบัวสยาแฟคทอรี่ฝั่งพาร์ทกันนั่นตรงกันนี่ฮิอันดิสทริบิวเตอร์เตฮิไม่รู้ง่ายไปไม่รู้เช็คเอาทะเลมาอ่ะเฮียน VIP ตักงั้นไม่รู้เอ็นะสเตทดังช่างอ่ะบิมเทคสวอร์ตเนนกันชุดละทับอ่ะที่เฮียนินบิมเทคละมินintroduction te self introduction te ran neya chamin huwa ke ni lam introduction te kan nei vele nga ti hian state sanga ka thian te an lo ni ta ni he ngo hi ka pa terwal ve kan nia ke ma hi ka no pang bera min du atin min en mi sang lo hle maya kan culture te kan tradition te dang lam bi khle ma se India ram pa chang hian in kan dang lam bi ke mem na chung hian unaw ve kan ni sia le Indian ve kan ni sia te min thil ve mol mola samon tla khop mai tuna kan mulai me ki MTech ni tu pa fanu ania ni hian welcome speech te hello soi vele ani hi chumi zola ma chuan self introduction te kan nei ve thunga chuan tuna kan hu mek te hi India rama dealer thatak tak te an nia MTech hian in a company na a product ho kha distributor a hian a thon chuak ta heng distributor ho hian dealer sang India rama an thon dar le thin ta nia chuan kanin khan lo maya
ai ke ni hi Mizoram ba MTech lo zuar ve mai la heng ho te na te khin chi kan ni mi lo an ni chon India ram pum puyan tu amani state sang an thon dara ke ni ro chu Mizoram ba kan demand te la sang lo em maya chuti chung chona zuar chun kan i ve si awangin ti hianin an jinga tel ve turin min an som ve ania phulo ka in ti hle maya te po ka in ti cham maya amaro chu min en mi sang mi alo na lai le kan in kom tlan an mani level ang me min en na te hero pui ka ti em maya tin tun tuma kan meeting zuk kan zukal na factory te kan zuk na hlok thla ka ti em chu tuna an thian te zong te nen WhatsApp group a te kan in ho ta ti hian ni thian kan lo ni ta vek mai ni an level ang vek min ko ma tin India ram state sang ron kal khom an ni hlom bok ta tin khoi huna po India ram khoi kil khora le khopuya te po kal taila ka thian te alo ni ta vek mai don heng ho hian eng tik lai po min pui amo an khuwa te boina tok palina mo an khuwa te ro fang du taila ting khan number min pe mi ron tor o mi ron tlo veng ngir o tin min som ngar zo ka ni lo mom ka ti hle me phulo po ka tia heng hoi Bangalore te ni mo tin i Madhya Pradesh ate ni mo Maharashtra ate ni mo tin Odisha te Rajasthan te Telangana te Tamil Nadu te Uttar Pradesh te West Bengal te Andhra Pradesh ti te Assam te Chhattisgarh te tin Gujarat ania mo Kerala ania mo India ram khoi huna po hian kalila ti hian thian ka nei taringot mai ni thian satlia po ni lo min pui in ready em reng te thian kan nei ta a hlok thak ka ti tak zeta ro pui po ka ti phulo po ka in ti em ani what we are talking about designing or even visualizing a product hian an factory chu khan an tlo ta lo lian rem khop maya kan lo ngai ruat thiam phak bak ane lo lian ani tama hian min an kal phei pui lenga ta son engineer role ho an na thok an lo neya na thok thi mi zanga chuang te set mai factory bi ka de hoten na thok an neya ani hian in design lapang te engineering ho ina an khoi chi ho kha til sang an lo te tin presentation te min lo te vel do ni ये तो दिक्कत है तो ना kan me ki grand vitara ani vitara पे तो ते min lo tira जो कस्टमर्स है वो इस टाइप के एक्सेसरीज लगाते हैं ये गाड़ी का एक्जिस्टिंग बम्पर निकालना है एंड दिस बम्पर इज टू बी फिटेड तो इसलिए ये जो कॉन्टूर्स आपको दिख रहे हैं द इंपॉर्टेंट पार्ट गाड़ी का बम्पर निकालने के बाद जो आपको ग्रिल और लाइट्स के दिखेंगे तो लुक एट द डिटेलिंग कि ये गाड़ी का एक पार्ट लगना चाहिए इट शुड नॉट लुक लाइक समथिंग एक रैंडमली कुछ बिठाया है इसके जो दो लाइट्स और दो फॉग लैंप्स इससे जो लाइट निकलती है उसको जो मेजर किया जाता है दैट एंगल एंड उसकी इंटेंसिटी वो भी कांस्टेंट रखनी so you cannot even change those angles so there are a lot of design challenges but this is what we are working on when we go forward with the theme so this is theme 2 moving forward theme 3 जहाँ पर हमने जो existing products है उनको और अच्छे से स्टडी किया एंड वी स्टडी द प्रोज एंड कॉन्स और हमने वहाँ पर देखा कि क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं हम OEM प्लस टू अ वेरी कॉन्सेप्चुअल लेवल प्रोडक्ट सो वो हम स्टडी करते हैं और उस हिसाब से हम काम करते हैं राइट सो दिस इज थीम 4 जो अमेरिकन ट्रक्स प्रोडक्ट एंड थीम 5 विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट विच इज कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग देन एनी अदर थीम दैट यू सी सो यस दिस इज अ बिट मोर मॉडर्न अप्रोच टू द सेम an project ola turte tin project kalai mek tele tin 3D design sang an engineer role hinan lo design dan te le body surface mil thapa fittings engma boi lowa a body ne nain nek rem thak thei dan tur 3D han lo siam thin dan te minan ko mu vel boka so this is where you print these parts to get an idea कि actual part कैसा बनेगा जैसे brackets है various types of brackets ये बनने के बाद हमें पता चलता है जैसे गाड़ी पर फिट भी कर सकता हूँ मैं एंड देन गिव्स मी एस्थेटिक लुक या दिक्कत कुछ आने वाली है ये सारे इस टाइप के कॉर्नर ब्रैकेट्स सारे बड़े छोटे पार्ट्स भी बन सकते हैं इसमें वंस दीज आर फिटेड देन दे विल फाइनलाइज द डिजाइन एंड विल मेक द टूल्स तो इसके लिए अलग सॉफ्टवेयर होते हैं ये टूल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर अलग है ये पार्ट सरफेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर अलग है ये ब्लेंडिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर अलग है उसका प्रिंटिंग करने के लिए अलग है ऑल दीज आर डिफरेंट एक्सपर्टीज जैसे ये मैट्रिक साइज से अपन जो बनाते हैं या फिर होता है क्रॉस बार का एक है सो सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है लेकिन इम्पोर्टेंट थिंग क्या है ये सारी चीज़ें इन हाउस होना
प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए rules ina phalchin bo boy mi asilowa an lo design dan te le bracket an siam dan te hi ro pui khop ma engineer huin lo turu hle ani tin tian engineer huina design an pe fel sa le engkim an en fel san confirm sa kha tin production lam hen an lo boy pui vele thunga an niu hi an mechanical ani to mayang chumo hian an lo siam zara production lampang department ani vele thunga ni tin an drill bit to te bon khop me thiran ver dan le an soi sak dan le thir angam dan zong te le khang zong kha an tilanga tin 3D nan soi fia boka pui ve khop mai thir hi angam che khop men bit te hi thak tak zetani khol lian pui an lo buna an khol te hi engenge ni ti an soi fia mek lai pon kha te ko la du vezel box an soi fia zong po ka soi fia thun zom thiam lem thei lo hian so lead machine te drilling machine trim te de engkim mai so pui le to ka ni a ne so zar vek me tin hian production a hian department thang an oma a design team an oma welding lam team an oma hian lead machine lam pang khoi an om le a ti chuanin rong kap lam an om le a chuan sufai lam te fit khom lam te apek lam te ti khan an department chan thawa kha ne so ta kan tingar na me ni khata hian an production ni tu ru hle lo ni ti kha alang chiang reng me ro pui kho mai mtech company thatak me ni a tin an production reng hi akal phung hi tu ru ka ti rap thak ka ti khop me a tin RTO rules ina a phal lo ang chi trim hi production engma amlo mtech company tang hian tin bracket na china kan soi to ang khan a claim te engkim men siam hi computerized veka tia 3D te ne na siam veka ni wang hian in nerem lo in sirem lo ti ve hiom ve lowa original claim aron chom phe hi chu drill amo welding amo ngai mi lo hian in screw le nut te hemi mang hian bolt vel mang hian in fit vek thea kha modification engma mo lo ni tin airbag om chuanin guards bel huarem lo ti thom te pokan thina ma se khang song ka Australia lama survey lo zu nei veka an lo zu test veka ni ka certified veka ni airbag support ho tan pokan airbag friendly an ti le khera ni ka airbag a chua theina tur khop dal lo tu si khan guard hian lo siam ani ti hi soi fia an kal konga hian factory gan tlo mai pelama an kal pa hian min sil mola an soi mol boka an na hian an chiang an tui boka tin an tang boka ma nge ya po chona tam tak impact bel pha hle ani ti kha an zir chuak vele boka hei tuna kan mulai me kho hi arem khom na size step rem khom na vel lo boy pui tu ten hei mei che te pon thokani hi women empowerment lam hi an tia mei che lam te po hian na an thoka tin mtech company hi ani tu pa very christian ani ve that maya kumani se hi an na thok kho arem khom chi te sofai chi te teng ho wa te po hian an local people ho mang ve a remer thei ve tak ang chi te ka teng ho ka na tam taka siam saka tin make in India ti an kalpui le boka an production until product reng hi India rama rem khom India rama siam a thok tu te po India vek teng khan make in India an kalpui make boka ni khop mai tin factory hi zau rem khop maya ke kan kal ngata department khatring department da kal le a department tangan lo om le zela ti khan in live te claim ho an siam na mun ruwa an store na mun ania an equal zarang soi fia ve vek tur phei chon ka hret tam lo khop me soi fia thei vek tu ka cha khop mai amaro chu wang vai khat kalna te ni box ya an thil soi ang zung hi an lo sheliam puat me chiang ko te kan hrelei thei lo heng hi an raw material ho ron thlen khom na hun ani mela thir te le plastic lampang te an factory zau rem khop me phang tu po hian thlan tapunga kalanga ya kalkwal zar mai don ni team a kain thena he samani se team hoin so tamasa lo en vele thunga ke ni saman dan team te kan ni vele thunga te kan kalkwal vele ze langa zau hem takania hemi factory pia lama son rong kana ten la nei le tina thon chhor mun ten la nei le an phang zel mai don ni loin her moya tin loin deng mi boka pui tak tu ni
na welding ngat boka so lama son tin manual and welding ba ka sonin a frame ang chi te le a claim ang chi te phei chu kholin a welding vek le hala changkang khop mai nei tun kan hu mek so ni so kholin a welding ngat kat mai welding swal le poroti vel te om velawa finishing kat poi ibi mai don ni chuan so lama son plastic section lam pangan lo khoi vele abs guard kan ti ho kha kan zor thina kha han siam dan zong te kan pa muin kan va sheve data ni computerized welding nan ti thakho mai hen te hi machine na thok to lo wa khol ve na thok to ni na thok ringot po nga rem khop mai heng hui arem khom na thok kho wan ni ani mela structure rem khom na thok kho wan nia a thir tlon tang khan lo kata an lo siam rem vera ti khan rem khom na arwang am din tu te ber ne zo kong chu ta hian raw material sang han da na hun thir te kim mai da na hun nan lo nei le a khaya zau le mai ro pi le mai ti ba ki kan comment thiam meu lo ni he ta ma hian bolero bumper guard rear guard kan zor thin te le kan fit thin me zor ma te po kan lo supply ve to thin ho te po kha an siam lai ngai kan bitin ka muta ni hei kai ne nge ni vele thung nei lo deng ngat mai a thir deng ni mai ang chumo a plate lampang lo siam tu ni ve thong ni so ta so name plate mtech ti brand vel lo chuka ya lo siam vel tu khan ni vele thunga hetianga mtech company hialte visit theya du sakna kan dong te kan customer te min du sakna wang ve kania mizoram mtech zuar chong tu zong te tin product men lei sak tu zong te awanga hetiang dealership te po thlong taka la keng ko theya tin distributorship hial te po nei thei kan an nia zawai join kan lom em a nangwani du sakna wang liu ni ti kha ka soi lo thei lo ani tin mtech zuar chong ve du tam tak aizola kan hu to a tin state danga te ania mo tin district danga te po kan thon chuak mek zela tian en query lo om so ve ne to mtech ki zor chuat la kani tin profit margin po thatak community te kha kan soi lang ve le duwa tin mtech ben zor chon sak tu zong te chunga point lom thu kan soi hi lom tu soi hi kan ban sa em maya an nia wanga ve ni din hun te po ding theya mu thei kan di ti hi credit ka pe ve lo thei lo ni tin mtech ka wang hianin mi tam takin aizon na te an lo nei ve le to a aizola te po tin district danga te po mtech zuar chong du an pung zela ti hianin zuar chong ve du le she ve du pon miron be zel ro ken mtech ki an supply reng don chewa tin mtech product reng hi tuna kan hu mek factory hi heta direct an siam hi direct in Mizokar bazar aron thlengani pune tengin direct in truck ron kal thin ta tin mtech ki Mizoram hain ke mani chawin direct kala lu thei kan ni ta tin ke mani atang lo po hianin wholesaler hena tengin vaira ma hena lei thei tho ani wholesaler tam tak hena hianin tuna ka thian ka kalpui ho tam tak te hianin an sem som ta ni hian distributor ni ta chu wholesaler chuanin supplier hena a hlan chong vele ni supplier ina lo lak son to chu heta dor sang ate Mizoram ma te pola lu tan lo om vele thina he ho te chuan akal kong kha thui em maya i supplier ina lo angaya wholesaler ina lo angai boka distributor in lo ane angai boka kha ho chong diet ngai lo khan direct in pune tengin factory atang hianin Mizokar bazara product aron thleng thina khami awang khanin distributor hne na tang ngeya bungro in lak khanin ta na thabi kani a thatbik na le dang pakhat chu I bungruwa phur achia thatung changa te po hianin mo phurna ke nin kan la deya kha bungro phur man te po choi angai ve to lowa indora nge dir garon deliver theya free vekin chuanin om huna khanin profit in lo nei thei kha zuar chong mek te pona an kalpui dana nia to chu zuar chong ve du te pon miron beula whatsapp lama te po ania mo phone call te pon miron beula tiklai pon biak thei kan ni mtech chung changa hian tin kan hena tanga bungro la mtech zuar chong ve te tan hianin dealer meet te po kan poi sa sak ve thina nikum December apo kan hotel regency a dinner te in zai thiam te somin dealer meet hun hlimom tak le certificate in hlan te kalo nei to a chuanin dealer ni ve du tan chuan tu ni hun tha ania movement kalmek lai hianin dealer te ron ni ve ula huna product thatak tak te lo zor ula fittings chung changa te training te kan lain pere zel thei zuya kan in guide vek don ani tin stockist kan ni wangin go down lian tok mai kan nei ve a
chunga chuan product te hi nei lo kan nei mang lo ani Mizoram culture ang ho hrim hrim product hi kan nei veka tin stock po kan nei tha boka ka bung ro chat lak om lovin ima mo ni ya your dari place ni ya nge khani dora garan da thei miu wangin service thatak pailama tanga cha boy ngai lovin heng lai alo omni ti kha kan thil thiani vele ta se ti hian hetama hianin emtekina body kit alo siam ho kha an lo display ya i Krista tiang chi te Creta te tin Nexon tiang chi te Punch body kit ama body color rang zelin GT Sports kit kan tiang chi ho kha angka kan dora te po kan zuara kan lo fit ta tin video te po kan lo siam cham chi to kan siam dan nge ya huna kan huta roof rail sang te tin em te kian product kan nga khop mai roof rail an nei ya spoiler an nei ya side step an nei ya carrier an nei boka body kit an nei ya chuain i rear leather kan tiang chi te po an nei ya tin front guard le rear guard an nei le boka tin product hi an nei thar vele zel boka tin motor aron chhuat tharanga piang hianin motor chuak tharina man thei tur khan tikan survey nen an lo nei hala tikhanin mi body kit an lo siam a dress code for your vehicle an ti ni motor chuak thar piang kha body kit aron am thar le hal thei zel maya tin chu lo lama mi armrest yang chi te heng armrest te poi thar armrest ni ta motor mil lang zelin armrest sang kha han introduce vele don boka chuan product yan nei thar zel ba ka motor chok thar ang zel update zel me box ya ka bagan mtek deal hi hlok thak ve khop ani ti kan la hu ngai reng lo factory lian pui mayan mukol ji mai ni ya ro pui in rap thak le mai ta hianin an siam zo to ho pek khom na an lo om le an pek khom an stock nga ni jok mang chu tai an thon chua tur ho an lo da khom ba ta hianin nameplate an lo da zela i Raipur ti te Visakhapatnam ti te state wise ang zel khan Mizokar Bazar Mizoram tan pon Mizokar Bazar ten do tar ve de khan etla hemi factory atanga an bung ro lo siam zong kha de khan kan order ang zel khan lo da khom zela de khan direct in taka an hlang le ngai tai mun atang hian ti chuan in takin ron thon chuak vele don ani ti hianin an factory zau khop maya ke han fan zo vek thei pon ni lo ti hian car changkang tak Mercedes te BMW ten mir shwai kola an factory tuna hianin a paint shop lampang an factory pakhata kan kal vele dona hi motor changkang takin Grand Vitara ti te motor changkang li ring Creta ti te mi an shwai kola vel ni hi an paint shop a kan lut le dona an paint process hi pui don khop me ka en vele chin don ni hi hetlai mun ni an paint shop chu ni vele thunga boruak lu chuan pon da lo khop mai pui vek me kong kai pon khar veka an ka zo to ho lak chuan an che kong kan hong thin ni mai thei phei zau le rem ve he po hei paint shop tin tara rong kan hun pui hian samandar an lo soi fia le mala kan lut chinang heta hian an ka zo to ho an lo rep rau thap mai ni he khai zau le rem ve ta hianin primer an ka zo to ho rong ka le mai thei turan da ho kha an lo fu far maya lo rem le far maya sonin an lo chem fai mechanic tu na son an rong ka tur ho kha hianin an rong ka tur hi tray hi kal thei a tray hianin a lu pui zela paint boot chang khan ilan step by step in a kal zela chuan khi tama a dry na ten nei le hard dry na ten nei le a systemic truck khop mai changkang khop mai ni rama kan lo rong kan lo ka ve ngot dan nen chuna process in ang lo khop mai hei a plan topin na omani ki a in rep ro vek don na rong ka han hard dry vek anga tin ran chuna tur te po an siam tha em mai tin a tray hi kal zel theini tol zel theini a tray hi tin rong ka tur hengi side beading ho ni a thar side beading ho te ni a hengi rong ka mai thei tur ne lo not mam han ta ano mam na hi block le lama son an block e lama an khoya ta men block b lama he na shuk fai na an lo thok le tikhan tray an da tray hi tol lut zela so lama son a paint na an lo thok ve le paint ma hianin pakhatin lo chem file zar zara tikhan lut kwal zela in hard dry zela ki ta ken ki box kal zel kan hmu khian tikhan a let zela ta hena in degree somruk veli in hem tang le ni ain hem tang to hnu kha ti hianin aro film ta ti hnu khan ka zo ho da na ran da le tin an
an trei kal thei kan ti mai hemi car a hian tian kalkong an da le ta chuan an kal tlang le chuan an ka dan vel te kan en le don ni hi mi te ngen tar ni quality starts with you an tia do it right the first time quality ten ngai poi mo ni quality maintain ani chuan he mani tang hian quality chuak tur ni ti te pon an lo in fui ve ani ome hei so ta sonin a chamber ma saber ani a chamber ma saber a hian in PS Gray an tinge primer na pangalo kap mek don ni hi block A a khana lo not fai ngata a not fai department an lo oma chuan block B a lu don hian a chem fai tu lo om ve le a chem fai to nu kan ta hian PS Gray lo kap tu primer lo kap tu anom ve le ta primer ka ringot tian na ni ringot me hian ni tin primer ringot kap me an na hi an chiang ve lam le mai chuan su fai ngat tu nom le not ngat tu nom le ti kan production ni kal mup ringot mai ni hi bumper guard ni lo body kit kan ti ho ABS plastic kit kan soi ho chau kha lo ni le ta an rong ka reng hi an du tui khop me an du luk boka ngap le bet bol ti vel om lo dan khi ta in huang ken tui ron far thla ke win mu theinga hi lo rong an ka na huna an ta ni e rong an ka na huna hian in vai vut poleng te i bol le bet ngap vel om lo na khan tui ti khan luang reng boka khan vai vut te kha man bete an tia ti chuanin bol le engba kutnu porom lo khan rong ka aron chhuat thei pa ni chakhop mai ten sai bidding chang chang lo kap meka an budikit ka live vel ten mu thei pe la chu traviau tur ani amara chu kan tlo hun lai mek hi an budikit ka hun lai khan si lawa ta hian an ka to sa ho bolero eton kit kan tiang chi te bodykit kan tiang chi te punch te bodykit po hi motor sang an siama product hi atam me mani company zong motor siam ho hi an bodykit hian siam deuh vek ani ka wang khanin tam khop mai an production hi ti chuan he tai mun ni an ka zo to hnuwa an da khom na mun ani an pek na mun te ni khu ti lai pokon khu pek sa ve na lo nei nual to ku piece by piece in an data na kina master packing in an khung lenga ti song so ta song kong ka son honga trakin alo phuranga india ra mun sanga sem dar le don ni hi ati chin kha paint shop garan tlo thena chu ni le phota ti chuan hela pang block a ve thung hi chuan in i meche huin a shuk fai na an lady staff te ho an niang chu a shuk fai na te le pek na te an lo thok ve a tin india rama women empowerment an tia mechia te mechia na thok te tin mechia te din mun choi san na konga te po niang chu khanga khanin emte khian tha a tho ve a ti hian mechia te mi pa chawin na thok lo factory hen mechia te pon a shuk fai na te police na te tin inspection te packing le thon chu thling mechia te an lo ti ve a rem khop na te pon lo thok ani ti khanin mechia tam tak factory hen na an thoka tin ezom nan chung ko tam takin an mang boka tin khotwal mi tam tak mi ra thei ve tak le ka thiam lo te pon thona nan mangani ka thian te pahin ne he kanin kom ngai ve khop me kanin zui chot mai ni naw ang takken min ena ka paterwal an hi dolphin car accessories akra mi ania jong ka bulami ka makia distributor go ti ani vele thunga ani ho nen hianin kanin ni chot mai ni hianin factory kan panna konga te le kan kal konga te kanin kom chara business discussion te kan ne ya lok thak chia khop mai tin an level lang mai hemin kom ve boka he en managing director min phur kwal boka factory kan tlo kwal char boka ni hlo ka in ti hle mai en wam po ka ti ni tuna chuan in injection molded ho plastic section ho an khoi na mun tur an extend na tur ho min hu tir le dona hian ke ni team ho kan kal le team hin min thena chuan ke ni team ho in ti hian an next project tur ani an hetlai mun hi an extend le dona ni oma tlai hian factory pakhat le tur min pan pui le ni lo la da ruak fek mai tlai phei chu lo la ruak fek ka ta hian injection molded ho plastic section ho factory tai nan bun le dona ni oma an kal phung tur le an ti dan tur te min lo hril vel ani tian hun sanga mtech product hi an thon chuaka india ram state zong an thon chuak de vek ani chu mei pe lama india ram pona thleng international product ani te ani mtech hi kha Chile ate New Zealand te Australia te South Africa Sri Lanka le Nepal ate pon thon chuaka eng bung ruan product ho hi trakin thon chuak mola india ram state sanga ten phur kol le india ram pon thlengin tin solar panel an mang de veka an factory hian in chung khi mi rang pa chung zong khi solar panel la om vek ani
ta hian solar electric mang mi ren factory hen late machine te welding machine te khol current mang na sa tak le light engemaw zat an chi boka chung ho an supply tur tan chuanin an mang vek ani solar power kha rakhop mai ti chuanin factory te kan fan zo to hnu chuan ti hianin kan thu khom le a discussion te kan nei ve le a in session kan pek ang te pon an ngai thave a chuan chumin nuwa chuan hi sarin sarmani san ko office lo to ve reng te atia kam vlog ani ti te ang thiat te khan lom ve khop ve be dang pa me lom pui ani ti chuanin an office te kan to ve le thunga hetlai hi account department ho an ni om ve bye bye ti le hi ti hi hi ti chuanin an yau hi mtech an accountant ho te an ni beng chu account department ho an ni accountant poi som chong an ne ni turu khop mai an ni hian kan account te an lo ching fel thina ti chuan hetla panga hianin coffee ron hu vel re te hi afanu nei post ven du ni hi bye bye ti chuan gym man nei le bok ani ome an factory a hian gym te po lo hu ro local ro ati zela ka zui ve zela ti hian an fur tlang comment gym te an le ni hi gym Yeah, but it is wow not being used for the time being. Some construction work is going on. Some other things are going on. So the gym is temporarily closed. okay Yeah, for few days, but then very soon it will start. ka kalpui te le ka thopui te ho patling pui ve kan ni wangin ke ve te long ka zokal ve hi min lom ve phiat letlinga an thil an hun ma te le an gym te po mi an hu ti te po no man te ve tin construction an nei me ka wanga an gym an active free lo thu te an sei ve min thil ve mo ni yen Mizoka Bazaar YouTube channel hi lo subscribe in lo clear thin la ti chuanin business atui ve te ni mo tin car accessories in zor ve do ni mo tin a business plan te tin factory le an siam dan kalphung te tin scheme om dan te tin a process dan te le tin fittings instruction sang te Mizoka Bazaar YouTube channel hen karon upload thina chung chu mizo tong ngei karon soi fia thin box ya khang ka lo tang kai puila ti chuan fin var na hok khop om ve don ni ti kha kan soi ve duwa chu subscriber te pon ning maza tin an tang kai puya kan video siam awanga an mania lo fit thiam ve ta te pon om thin ta kan fitting instruction te mizo tongin karon da thina tin business lut ve du amo car accessories zor ve du tan te pon ron theile biak thei kan nia ka in hong renga ni ti kha kan sei tel bok ani e kan video te top thlenga melo thir sak thina wangin kan loma next sa chuan Mahabaleshwar distributor meet kan neina video garam tilang le dona chung video te lo en ve theinan le lo hu ve theinan kan channel te melo subscribe turin kan som ha chen ni e in za vain mang tha mut ule MTech is a family. In last 27 years, MTech has become a family of more than 500 hard-working and loyal employees, more than 40 dedicated distributors, number of suppliers who are continuously supplying material to the company, and thousands of dealers, retailers across India who are promoting this brand called MTech. And I am very happy and proud to be a part of this movement called MTech.